Покрај мајсторот Карваљо, најголемо внимание на фестивалот предизвика присуството на режисерот Велјко Булаич, кој доби специјална награда за огромниот придонес за нашиот град. Неоспорен е фактот дека токму документарниот филм на господинот Булаич Скопје 63-та беше оној момент кој сите во светот ги одржа будни и фокусирани на она што се случуваше овде по земјотресот. Инаку господинот Булаич го промовираше и своето ново чедо Либертас, приказна за легендарниот Марин Држич, кој многу брзо и ексклузивно ќе го гледате токму на ТВ Телма. Ова се минути во Филмополис за Великанот. Najveći uspjeh kod redatelja je opstati. Opstati, imati kontinuitet rada. Evo ja već 50 godina. Ali pritom ne pasti, ne praviti kompromis. Jako mi je drag Vlak, jer to je moj prvi film. Jako mi je drag Libertas, jer sam ga radio poslije 10 godina što sam bio ekskomuniciran iz kinematografije za vrijeme tih strašnih desničarenja u Hrvatskoj. Ali sad ne zato što ja razgovaram sa vama ovdje u Skoplju i što je riječ o filmu Skoplje 63. Možda mi je to najdrži film, a reći ću vam zašto. Niko nije znao da će se dogoditi potres. Ja nisam imao scenarij. Kaže, zove vas hitno neko iz Skoplja. Jesi ti Bulajić? Jesam. A kaže, ovdje ti je Blagoje Popov, kojega se ja upoznao negdje prije jedanput. Kaže, molim te, kako znaš, snađi se, doleti u Skoplje i ostani 5 dana. Ostani 5-6 dana da snimiš, ovdje je strašna katastrofa. Ovaj grad, pitanje, hoće li se ikad vratiti u žive. Ja sam došao na 5 dana. Ostao sam preko 5 mjeseci. Počeo sam da observiram, snimam najjezivije prizore, ono što su snimali i neki drugi. I onda sam taj materijal, našu vezu, dostavljao preko FT1, francuske televizije, da oni distribuiramo sa neke svoje veze i tako. Ali onda sam vidio šta. Sve to snimljeno, kako će se taj grad i vratiti natrag. Kako će početi da živi. Dakle, ne uzrok potresa, nego posljedice tog strašnog potresa u Skoplju. Kako će taj građanin to izdržati? Hoće li imati snage? Hoće li imati moći? Hoće li se razići ljudi, razbježati, ne vratiti se nikada? Ja sam počeo da snimam film o posljedicama tog katastrofalnog potresa. Nije problem bilo snimiti impresivne scene, nego u tom filmu dati ritam. Treba film da izdrži 1,5 sata, da gledatelji stvarno sa velikim zanimanjem to gledaju, da prati, da vide tu dramu grada. I šta se dogodilo? Film je igrao normalno u kinodvoranama kao igrani film. U Zagrebu ima oko 200.000 gledatelja. Kao dokumentarac. Onda u Italiji, šta da vam pričam, pa u Americi na televiziji. Da, u Size. I mislim da je film, dobro, ja sam sa njim fantastično prošao Zlatnu glavu u Veneciji, Zlatnu nimfu, Kalingu, Neskoa i tako, ali film je jako puno pomogao da ostane taj intenzitet pomoći gradu Skoplju kod građana u raznim državama, kod vlada, kod ostalih, da ne padne u zaborav. Znate kako je, svako čudo za 3 dana. Zato mi je drago to priznanje, stvarno mislim na najkulturniji i najljepši način da se Makedonija sjetila. Dakle, ovako, došao sam u Skoplje poslije puno godina, 30 godina. Ja sam našao samo nekoliko repera koji su mene posjetili, a ja ono Skoplje, ono porušeno Skoplje, znam bolje nego jedan Skopljanac, jer sam 5 mjeseci neprekidno snimao i išao. To je senzacionalno. Skoplje je strašno lijep grad.
I ovo kako su ti arhitekti, čujem da su bili neki Japanci i ostali, da? To je jako lijep grad. To je svjetski, evropski, kulturan grad. Impresivan grad, jako, jako.